Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizosekucela laphana ukuthi uma ngabe usamusha ikhasi ucindezele ibhathini elibovu laphana-ke subscribe akubizi imali, kumahhala nje, yakho nesenti elimnyama leli udaba engilethele lona-ke namhlanje luthi-ke sekuvele insizwa laphana ihlaziya abantu abaphethe umthandeni-ke. Le nsizwa-ke iyagxeka laba abaphethe umthandeni, i-management-ke. Kodwa-ke mina ngifuna ukuthi wezwa ngami, ngizoyidlala ikliphu uyizwele wena. Manje sekucela laphana ukuthi ungene ema-comment section ubhale phela ukuthi ucabanga ngani ngalo lolu daba-ke. Okubaluleke kakhulu-ke ungakhohlwa ucindezele lelo bhathini lelo phela elibovu laphana subscribe akubizi imali, kumahhala nje, kusho nesenti limnyama leli-ke. Nayike le kliphu-ke awuyithokozele. Into esenginakusesile iyodwa ngomthandeni. Umthandeni bayamthanda abantu, inkinga abantu ayisondeze kubo ababhedayo. Uyabona i-management kamthandeni iyabheda, awukwazi ukufanele aziphosta uze uyiqede ungakhulumanga nabantu bafaka ephostini, ningafanelazanga ngokwey'mali nangokwesikhathi nangayo yonke into. Ukungahleleki nje komsebenzi kamthandeni, labantu abasondelene naye bengakwazi ukuthi ulwa bekumele engafoneli umthandeni, kumele efonele imeneja kamthandeni. Kwakhona lokho ku-wrong. I-management kamthandeni i-bad, very bad. Mina bengifisa ukuthi beke bephawule nabo nesenzo se-management kamthandeni, abalandeli bakamthandeni. Iqhawe labo belibonise lapho ukuthi hayi, umsebenzi wawo uyasala, wenziwa kakhulu i-management yakhe, labantu asondelene nabo. Ingayigekwe i-Marriott Nation ngoba manje nohleze ngigxeka ukhuzani noma ngenasidingo. Ngigxeka o-Big Zulu manje, abangene o-Big Zulu. Management kamthandeni very bad. Jumbo akazange, ibhola alizange, ulwana akazange. Okubuhlungu kakhulu ulwa. Management kamthandeni, umfaka kanjani umuntu ephostini ngingafani alazi ngokwey'mali, amadiphozithi basemsebenzini abaculi, abenzeli ubumnandi. Kubuhlungu ukuthi ufake umuntu kuphosta at the end ama-fans akhe ethi azombona awasemdleshini. Phela akhona ama-fans kalo kade sifuna ukubona ulwa, akhona befuna ukubona ibhola. So uyayibona leyo nto leyo. Ake niqale lapho, yekani o-Big Zulu nokhuzani, hhayi yekeni lokho, qalani kulokho kwenu. Ake ninuke amakhwapha, ake sizwe ukuthi nithini nina. Kulo nyaka ake kunconywe nje, kungadelelwana, ake kunconywe into nephutha unephutha.